ole clear tu du takte chi bai veku hei video kan hmuang hian helai hmun hi azan lon le kon pui in kar MST bus exit den na chho vel khania voin chhnulam a chhun lam ro sur vak khan helai kong an lai thar vel hi ati chiu em maya kan hmuang hian motor an che sual nu wala kong chhak lama side drain an tla a kan hmuang hian hei abung buve vu maya sumo te po helai side drain hi thuk em mai box ya a voin chhun lam hian an tal boi viau ni turani helam a kon pui le zan lonin kar MST bus accident na chhovel a kong ulai ate boxi voin lama hela hian boina tam tak an tok ni na langa apoi khop mai kan hmuang hian hei kong sira sumo te motor an tal boina sa ti kan soi kha tu lama te hian khuwa a that zel lo chuan khual jin motor te te tan akal chi ani MT te helai paltlang tur te na ngai ven chi nin alang ani an che sual na sa hei kong chhaka ten tla bung buve vu maya video te an ronda chung te chukan an en jok nga Zanon le kon pui in kar MST bus accident na saklok kha ei galtang ngai na omlo nalu tuk hey sumo te bung bu ve vu ma ni hey lai kor na nali an siam hi a kora thuk box hi an lai koi na sa box ya a nal tok velin ro sur box hey galtang ngai na omlo nalu tuk hey sumo te bung bu ve vu ma ni hey lai kor na nali an siam hi a kora thuk box hi an lai koi na sa box ya a nal tok velin ro sur box video kan hmuang khan voin ni somni pakhat ani lai thotan ni ro sur awanga he thil hi thleng ania azia lo khop mai naktuk lama te soyangin khuwa te a that chhun zom zel lo chuan lir thei khaltu te helai hmun paltlang tu te tan kaltlang chi aniam ti te ngai ven angai mela a hmun hi zan lon le kon puin kar MST bus accident na chak vel khani helai side drain an lai hi athuk em maya motor tla te po hi nu chhuwa te har mela abung buve vu maya he kan hmong hian an lir thei duat deule laut mi tan phe jon kal na chi ani lo melen tun tin hmuna chuan amaro chu khuate an that chuan leilung te ala hnong thuk lowa an dai ro chop vele tura ngai la ka lowa lir thei te te chu ruwa su lo chuan tlan tlang le zel tura ngai tai la soyangin thal ruwa su ri chu leichung lang vut vai vut kan ti thin ruwa asu na sat to lo wang ania khang vai vut noi khachir diak na la in siam ta thina khatiang chiao tok le khan asur tina ania tun tum ro po hi han sur tam deuh hlek che chuan ziom jok ma tur ania a khuate that chuan akal thei le vat tur angai la tin motor te pon na dai ro le vat tur angai te la kual jin ten helai kong hi kan paltlong dong ani chuan kan ngai ven tlang vek tura ngai tlang tai la pong pokal top loin khuwa chiat phei chuan news lamte information tam tak anon pe chuak ut zela ton lai media chak to kan ngai ven tlang zel do nia kal ringot lowin ti khakan soi du ni zanon le kon pui in kar MST bus accident na saklok kha hey galtang ngai na omlo nalu tuk hey sumo te bung bu ve vu ma ni hey lai kor na nali an siam hi a kora thuk box hi an lai koi na sa box ya a nal tok velin ro sur kan hmuang hian Manipur kong lama po voin ni somni pakhat sa ni somni pali mars ani lai thotan ni tho hian hei sumotlan ho an tal buai na se khop ni na langa kong kual ul atam sia kong kual ulai leichung lang nal
kan suang khan vai vut kha ruan sura atam tok lu tuk lo nen diak koi tokin an chuaka an tal buaina sa khop ni la langani video te khan anin lenga helai po Manipur le Mizoram inkar a hian motor an lo che buai ve hle tia langani helai khuajin kal tu ten tun lai thal ru hi a hlom thina film khurte nga ya khoi molai korte te aron chim thut thina khanga te po lir thei khala kal mek te pon mun hlom lai te film khur tlang thini la ti kha kan han soitil pa ni boxela kan muang hian motor au yom mel anor nor khop mai helam Manipur le Mizoram in kalpona kongpo om zia ber chu tun lai thal ru sur awanga le chunglang nal awanga thil thleng ani e ti ka kanan report ven ni chu